Na promociji knjige emitovan je i kratkometražni dokumentarni film Krsta Škaneta, u kome su prikazani snimci stradanja Njegoševe kapele, kao i gradnja današnjeg mauzoleja.
Poslije prikazivanja filma o knjizi i kapeli na Lovćenu govorio je profesor istorije sa Cetinja Predrag Vukić. Korijeni rušenja Lovćenske kapele su u ateizmu, pogovornom militantnom ateizmu, kome je većina Crnogoraca dala svoj neslavni doprinos, kličući i aklamirajući kako prethodnom i postojećem sistemu, tako i svim nepočinstvima koje on objektivno radi. Ipak mora se priznati, militantni ateizam ne bi mogao da pobijedi bez plebiscitarne potpore poluateizovanih masa. U staroj Crnoj Gori ne nalazimo ni na jedan dokument, misleći na razdoblje do 1918. godine, u kome se propagira ateizam i rušenje i skrnavljenje drevnih hramova kao politički cilj. Crna Gora je kao država i bila utemeljena na načelima pravoslavlja i srpstva i odbrane hrišćanske civilizacije i kulture, tako da je ateizam u njoj, barem kao državni cilj i program, realno bio nemoguć. Prvi dokument u kome se forsira ateizam i to onog izrazito militantnog tipa nalazimo u aktima Podgoričke skupštine iz novembra 1918. Na skupštine su učestvovala i 3 poslanika socijalističke orijentacije, koji su kao sasvim nezavisna grupa iznijeli svoj politički program na 5. redovnoj sjednici Skupštine 14. novembra 1918. U tački 11 i 14 oni traže ukidanje svih vjerskih organizacija u Crnoj Gori, da se, kako oni kažu, leševi lažnih sveditelja zakopaju u državnom trošku, a da se sveštenički stale žukine, te da se sveštenici upute da obavljaju neki društveno koristan rad ukoliko su sposobni za to. Pošto je golema većina poslanika u Skupštine bila verskog pravoslavnog opredjeljenja, ovaj predlog je glatko odbačen i u njemu se nije ni raspravljalo. Međutim, ovaj dokument kojega su podnijeli Miljko Bulajić, Miloš Jovanović i Milan Terić, postaje kamen temeljac svekolikog društvenog zla koje će posebno 1941. godine zapljusnuti Crnu Goru i koje drži na raspeću istorije do dana današnjeg. Početkom boljševičke revolucije 1941. godine komunistička partija počinje realizaciju programa likvidacije pravoslavnog sveštenstva u Crnoj Gori, skrnavljenja hramova i gušenja pravoslavnog duhovnog osjećanja u narodu. U toku Drugog svjetskog rata, a posebno na stratištima Zidanog mosta, Kamnika, Pokorja, Teharija, likvidirano je oko 120 pravoslavnih sveštenika, upravo u završnoj etapi Drugog svjetskog rata. Svakako to nije slučajno, pojedini podaci ubjedljivo govore kakva je katastrofa nastupila u crkvenoj organizaciji Srpske pravoslavne crkve u pojedinim dijelovima Crne Gore. U Vasuljevićima je, na primjer, prevedom dokumentu koga smo pronašli u arhivu Mitropolije bilo 20 pravoslavnih sveštenika u 20 pravoslavnih parohija 1941. 1961. postojao je samo jedan aktivni pravoslavni sveštenik, paroh Radislav Babović, sveštenik veranski. U cijeloj crnogorsko-primorskoj mitropoliji 1941. bilo je prema jednom podatku 188 pravoslavnih sveštenika i monaha. Ne računajući monaško osoblje, 1969. cijeloj Crnoj Gori je zajedno sa Pljevljima, koja pripada i Dobrobosanskoj mitropoliji u to vrijeme, bilo svega 17, vjerovali ili ne, aktivnih sveštenika. Prema tome jasno je kakva je katastrofa nastupila.
Govoreći o kapeli na Lovćenu, književnik Budimir Dubak se prisjetio jednog hladnog januarskog jutra i jednog doživljaja koji svjedoči o nepravdi koja je nanesena maloj crkvi na Lovćenu. Tog januarskog jutra da vidimo šta nam radi pokojna kapela. Ja ovo kad kažem pokojna, ne mislim ozbiljno, a na kraju ću reći zašto, ali ipak pokojna. Tada smo se suočili s činjenicom da kamenje od kojih je bila sazidana, a vidjeli smo kako je razbijano pivcima, s kakvim crnim satanskim elanom je rušen najljepši hram na planeti, najuzvišeniji, najčudesniji. Kako je pripremana nesreća ovog naroda tada i kad smo, kažem, vidjeli to kamenje rasuto po Ivanovim koritima, a kako oni kažu, oni su tada izmještali hram. Oni su se bavili civilizacijskim poslom, nisu rušili, nego izmještali, a mi smo navodno kasnije pozivali na rušenje. Tada smo se suočili s činjenicom što je za mene negdje potresnije u mom sjećanju, u mojim uspomenama na to jutro, da ne možemo od zemlje da odvojimo to kamenje jer je smrzlo. Onda smo prizvali u pomoć uglavnom Ratka Vulanovića, jakog vajara, kome će Bog dati kasnije da bude graditelj hrama sabornog u Podgorici. Bog se zna šta radi, iako mi u momentu ne znamo, ili bar nismo do kraja svesni što radimo. Pa smo prosto pomagali da se iz zemlje to kamenje razljulja, da se otrgne od zemlje, da se odveže od zemlje i da ga vratimo na gomilu. I tada je vladika Nikanor činio obred. Mi smo ćutali, nije bilo muški da plačemo, mada je trebalo da plačemo tog jutra, a zašto ne? I evo, da vas ne bih zadržavao, proglasili su nas posle toga monstrumima koji su se usudili da dođu na gomilu Njegoševe kapele, jer eto, mi prizivamo zlo. Dakle, imamo posla sa jednom obrnutom sviješću, sa jednom izvrnutom satanskom pameću, gdje sve što se čini da bi se dobro prizvalo, da bi se zlo zaustavilo, da bi se rane zaliječile, dakle, sve što se tu čini proglašava se zlom, a produbljivanje tih rana i produbljivanje zla naziva se dobrom. Književnik Momir Vojvodić je između ostalog kazivao stihove iz svoje zbirke Usjekovanje Lovćena. Artiljerac mladi Kolonello na Belveder u zoru veselo artiljerce na vježbu izvede, pa za brdsku haubicu sjede. Uze metu Lovćen i kapelu, Njegoševom Lovćenu na čelu. Sa Cetinja narod u crnini okupi se, prije no Latini započeše da minama oru Lovćen nalik svetome Pavolu. Prvi hitac kapelu prebaci, drugi dobro u krše podbaci, treći blizu kapele zadimi, tad zaplaka narodu i zacvili. Kolonelo onda viknu basta i gađanje put Lovćena zasta. Nešće narod u dušu da gađe, nego brzo drugu metu nađe. Pjesnik i novinar Aćim Višnjić iz svog ugla sagledao je rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu i svojim stihovima se osvrnuo na taj događaj. Želim da ovom knjigom, prije svega uz veliku poruku Komnena Bećirovića, pozovem sve one kojima su Lovćen i Njegoš i naš srpski identitet i slavna i starostavna Crna Gora na srcu, da se probudimo i da poslušamo opet koga bi drugo do Vladiku Rada,
naša borba, neka bude što biti ne može, naša borba bit će neprestana. Na Lovćenu javuci pijuci, Svetog Petra lavru pijukaju, nezgodno je papi okrenuta, biljeg težak srpski na vidniku zov plemenu što ne ljubi lance, crnogorsko ime oprenuše slavu vječnu srpskih podvižnika, Crnogorcu nasilu uzeše od junaštva svetu Amaeliju, rasrbljuju i lažima bljuju, raspomeću pamet utvrđuju, razbijaju svetosavsko stablo, Panovim crni i opaki, goru dičnu Rimu privezuju te o rimskoj zbore provinciji i nekakvu crvenu Hrvatu, đavo džever papinome svatu, Crna Goro, Crnojeva divko, pleme gordo, dijamante plavi, Nemanjića bilo Nagorkinja, luto sveta, ogledalo srpsko, Petrovića lučo nad lučama, probudi se, rastjeraj oblake, Kosovo ti ječi uranama, Dalmacija i srpska krajina opusijele, u krv ogreznule, svetinje im u groblja vrgoše, vjerne Srbe ustaše poklaše, što se obom Kosovu ne stiže na vječitu našu kasapnicu. Dragi Kovnene, hvala ti za ovo tvoje veče, hvala ti, brate, za ovo veliko pregalaštvo i obraduj nas ovom tvojom knjigom razgovora sa slavnim francuskim besmrtnicima. Hvala još jednom. Goran Danilović, poslanik u Skupštini Crne Gore, je dao doprinos promociji ovog dijela svojim osvrtom na istorijsku nit Lovćanske svetinje i ličnim zalaganjem za obnovu Njegoševe kapele. Ja sam otprilike privremeno rođen one godine kad je počelo rušenje kapele ili kada su kapelu privremeno rušili. Nadam se u Boga da ću ja sasvim izvjesno doživjeti da se ona ponovo vaskrsne i rodi, nego ja opet privremeno umrem. Vjerujem da će Bog dati svima nama koji smo jednogodišnjaci tu šansu i siguran sam da će to biti pravi signal, da će to biti nešto od čega ćemo početi krenuti iznova. Uzalud gradimo, uvažene dame i gospodo, materijalna bogatstva u Crnoj Gori, uzalud pokušavamo da se pomirimo sa našom braćom zbog raznih ideoloških sukoba, ne polazi nam to za rukom zbog toga što nijesmo vratili zavjetnu crkvu, a onoga trenutka kad vratimo kapelu na Lovćen, ja sam ubijeđen da će nam se dati u pomirenje, da će nam se dati da sazidamo pomirnicu, da će nam se dati da podižemo spomenike, a da ih ne minaju. Siguran sam da prije toga, teško da će tako ići, moramo ispuniti zavjet, moramo ispraviti pređašnju nepravdu da bismo ispravili one koje su manje. Posebno interesovanje na promociji Bećirovićeve knjige izazvao je i osvrt na zalaganje francuskog ministra kulture u ondašnjoj vladi Francuske republike. Naime, André Malraux se zalagao za očuvanje Njegoševe kapele na Lovćenu i na taj način dao doprinos borbi za odbranu male crkve na Lovćenu od tadašnjeg komunističkog režima. Na promociji knjige je istaknuta i ideja za prikupljanje potpisa koji bi omogućili da se ovo pitanje pokrene i razmatra kroz skupštinsku proceduru i na taj način omogući vraćanje ovog istorijskog spomenika na mjesto koje zaslužuje.